On DRC and Rwanda, they signed a peace agreement. Unfortunately, compliance has not been good. We've had to impose a few sanctions on the Rwandan side. We are starting to see some compliance. It's moving, not moving fast enough, but we're hoping to see compliance at some point in the middle part of next month in withdrawing the Rwandan troops from there. Of course, we still have the M23 problem that has to be addressed. On DRC, Rwanda, I would say, because just to elaborate on that a little further, as you know, we had an agreement signed and the compliance was not good in that regard. But to be fair, and I know that some other people disagree with this assessment, but we believe it's pretty accurate on the Rwandan side. And so we initiated some sanctions, targeted sanctions on Rwanda. They've come to the table. They've made some commitments. They are complying with the commitments, maybe not at the rate or speed that we'd like them to, but there's been some compliance on pulling back of troops. What we'll watch very closely, of course, is we don't want to see Rwandan troops change uniform into M23 uniforms and claim that they've pulled out. We got to watch that very carefully. And we also have to deal with the M23 issue there. But ni mu gihe benshi bibwira ko amasezerano ya Washington hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yatangiye gutanga icyizere gishya cy'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, amagambo mashya yavuzwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yongeye guteza impaka zikomeye cyane. N'amagambo yavuzwe imbere ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Rubio yavuze ko Amerika yatangiye kubona ibimenyetso by'uko u Rwanda rurimo kubahiriza ibyo rwiyemeje mu masezerano ya Washington, ngo ni nyuma y'uko bafatiye ibihano bamwe mu bayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo zarwo muri rusange. Ariko anongeraho ko Amerika yiteze kubona noneho ingabo z'u Rwanda ziva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi gutaha. Aya magambo yahise ashyigikirwa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa ndetse n'umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afrika n'uburasirazuba bwo hagati Mossad Borus. Nyamara mu masaha make cyane yakurikiyeho, guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nayo ibinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahise isohora itangazo rikomeye cyane ivuga ko iki kibazo katari u Rwanda gusa rurebwa nacyo, ahubwo ko Kongo ikomeje kurenga ku masezerano binyuze mu gukorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR ndetse no gukomeza gukoresha drone zirasa mu baturage. Ese Marco Rubio yavuze iki nyakuri mu mashusho watangiye ukurikira? Niki Amerika ishaka kugeraho muri rusange, kandi se kuki u Rwanda rwahise rusubiza ako kanya? Ese ibi bishobora kugira izihe ngaruka ku masezerano ya Washington ndetse no ku rugendo rugana ku mahoro? Ibibazo byose urimo kwibaza nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru yacu, ariko kandi tunabisubiriza hamwe muri rusange, tunabihuza n'amakuru yose natangiye ngarukaho. Ribo hasi yanditse subscribe 5 ugikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Ni mu buhamya bwe imbere ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko ya Amerika, Marco Rubio yavuze ko kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ngo ko basinye amasezerano y'amahoro, ngikibabaje nuko atubahirizwa uko bikwiriye. Byabaye ngombwa ko ngo dufata ibihano bimwe na bimwe. Uwo ni Marco Rubio ngo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ngo dutangiye kubona hari intambwe zo kubahiriza amasezerano. Marco Rubio yakomeje avuga ati ibintu birimo kugenda bitera imbere, dutangiye kubona intambwe zishimishije nubwo bitihuta uko twabyifuzaga, ariko turizera ko kuva kw'ingabo z'u Rwanda muri aka karere bizaba byarangiye hagati y'ukwezi gutaha. Ariko kandi ikibazo cya M23 nacyo kiracyakeneye igisubizo. Ayo n'amagambo nsubiyemo ya Marco Rubio. Aya magambo yahise asobanurwa na benshi nk'ikimenyetso cy'uko Washington ikomeje gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo amasezerano asaba nk'inshingano zayo. Ni mu masezerano ya Washington. Ni nyuma y'amasaha make cyane Rubio avuze aya magambo, ambasade ya Amerika i Kinshasa nayo yahise itangaza ku mugaragaro ayo magambo ko iyashyigikiye 100%. Ni mu butumwa bw'iyo ambasade yavuze ko ishyigikiye 100% ibyo Marco Rubio yavuze, kandi ko bizeye neza ko bizabyashyizwe mu bikorwa. Umva uko nabo banditse bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye amasezerano y'amahoro, ariko ikibabaje nuko atubahirizwa neza. Byabaye ngombwa ko Amerika ifata ibihano bimwe na bimwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, kandi dutangiye kubona ibimenyetso byo kubahiriza ibyo u Rwanda rwiyemeje. Turizera ko kuva ingabo z'u Rwanda muri aka karere mu kwezi gutaha ko bizaba ari ikimenyetso gifatika, ariko ikibazo cya M23 ntabwo dushobora
kwirengagiza ko kigihari. Ibi rero byerekana ko amagambo Rubio yavuze ko atari igitekerezo cye bwite gusa, ahubwo ko ari umurongo wa diplomasi ya Amerika muri iki kibazo. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, kubera ko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afurika n'Uburasirazuba bwo hagati nawe yashyize hanze itangazo rikomeye. Nawe yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abayobozi bakuru ba M23 ndetse na FDLR kubera ibyaha bakoreye abasivile no kubangamira inzira z'amahoro. Si ibyo gusa, Amerika yafatiye ibihano n'abandi bose bavugwa muri iki kibazo, harimo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, Joseph Kabila ndetse n'abandi. Yongeyeho ati Amerika yiteguye gufatira ibihano undi muntu wese, umuntu uwo ari we wese cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose cyabangamira amahirwe y'amahoro mu karere. Yakomeje asaba ati ingabo z'u Rwanda zigomba kurangiza kuva muri Congo nta kuhatinda mu kwezi gutaha, kandi Congo igomba nayo guhashya umutwe w'abajenosideri wa FDLR mu buryo bwa burundu. Ni nyuma y'aya magambo yose, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rikomeye. U Rwanda rwavuze ko rwishimiye kuba Marco Rubio yemera ko rurimo kubahiriza ibyo rwiyemeje, ariko nanone u Rwanda rwahise rwibutsa ko amasezerano ya Washington kareba impande zombi, ntabwo areba u Rwanda gusa. U Rwanda rwavuze ko ikibazo gikomeye kari uko Congo ikomeje gufasha FDLR, umutwe ufite amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ukaba umaze imyaka irenga 30 ukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikindi kandi unahabwa ubufasha bwose. Rwavuze ko Congo ikomeje gukoresha drone z'intambara mu bice bituwe n'abasivile. U Rwanda rwashimangiye ko ibibazo bidashobora gukemurwa habayeho kubogama cyangwa se gusaba uruhande rumwe gusa kubahiriza ibyo rwiyemeje. Ntereye amaso mu itangazo u Rwanda rwashyize hanze, narwo rwateruye ruti guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yakiriye kandi yiteguye gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Kandi guverinoma y'u Rwanda yakiriye amagambo yavuzwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana Marco Rubio. Ni mu kiganiro yagiranye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga kuri uyu wa 4 Kamena 2026, harimo no kuba yaragaragaje ko u Rwanda rukomeje kubahiriza inshingano zarwo. U Rwanda rushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare rukomeje kugira ikomeje kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira amahoro iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane binyuze mu masezerano ya Washington, hakomeje kuba urwego nyamukuru rwo gukemura imizi y'ibibazo by'umutekano muke muri aka karere. Icyakora cyo ni ngombwa kwibutsa ko inshingano zikubiye muri ayo masezerano ko zireba kandi zihuza impande zombi, arizo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri ruhande ngo rugomba kubazwa ibyo rwiyemeje kandi rugakurikiranwa kimwe. Aya masezerano ntashobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwo gutoranya icyo uruhande rumwe rukora cyangwa se rutakoze, cyangwa ngo inshingano z'uruhande rumwe zitandukanywe n'iz'urundi. Ibibazo biri hagati y'impande zombi ntibishobora gukemurwa habayeho kubogama cyangwa se gufasha uruhande rumwe. U Rwanda rwakomeje rugira ruti u Rwanda rukomeje gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje muri aya masezerano ya Washington. Icyakora ni mu gihe rukomeje kubahiriza nyine inshingano zarwo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeje kurenga ku masezerano mu buryo bugaragara binyuze mu gukomeza gutera inkunga no gukorana na FDLR, umutwe witwaje intwaro ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, umutwe umaze imyaka irenga 30 ukorera ku butaka bwa Kongo kandi ukaba ukomeje guteza ibibazo bikomeye ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Byongeye kandi Kongo ikomeje gukoresha drone z'intambara mu bice bituwe n'abasivile, ibintu bikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. U Rwanda rwasoje itangazo ryarwo rugira ruti rwongeye gushimangira ko rwiyemeje byimazeyo kubahiriza amasezerano ya Washington no gukorana mu buryo bwubaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byo mu karere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose, hagamijwe guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Muri rusange rero nibyo bikubiye mu itangazo ry'igihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi benshi baravuga ko iki kibazo gikomeye, ariko nanone kikaba kijyana n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirebamo ikibazo cya Kongo. Baravuga ko kuva iki kibazo cyatangira, Amerika ikunze kuvuga M23, ikunze kuvuga RDF, ikunze kuvuga igihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo igivuga uruhare rwa FDLR, za Wazalendo cyangwa se inshingano za guverinoma ya Tshisekedi.
Hari abavuga ko ibi bituma bamwe bavuga ko Washington ishobora kuba irimo gushyira imbaraga nyinshi ku ruhande rumwe kurusha urundi. Ni ku rundi ruhande rw'u Rwanda abasesenguzi bakavuga ko Kigali ishobora gukomeza gutsimbarara ku ngingo y'uko ikibazo nyamukuru ari FDLR mu gihe rero cyaba kitarakemuka n'ubundi amahoro kuba yagerwaho mu buryo burambye bikazakomeza kuba ingorabahizi. Niba Amerika ikomeje gusaba u Rwanda gusa gukora ibintu runaka ariko nishyira igitutu kingana no kuri Kinshasa, bishobora kongera kutizerana hagati ya Kigali na Washington, gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, gutuma ibiganiro byaduha birushaho kugorana, gutuma ikibazo cya M23 kikomeza kuba urwitwazo rwo kudakemura ibibazo byimbitse. Abasesenguzi bamwe baravuga ko amahoro arambye azagerwaho mu gihe impande zose zifatwa kimwe. Tugana ku musozo, kuri ubu ikibazo ntabwo ari ugusaba niba ingabo z'u Rwanda zizava muri Kongo cyangwa se wenda zitazahava. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba amasezerano ya Washington azubahirizwa n'impande zombi. Amerika ivuga ko itangiye kubona intambwe zituruka ku gihugu cy'u Rwanda kandi ikavuga ko yizeye ko mu kwezi gutaha ingabo zarwo zose zizaba zavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro zose. U Rwanda narwo rukavuga ko rwubahiriza ibyo rwiyemeje, ariko rukibaza impamvu Kongo ikomeje gukorana n'abajenosideri ba FDLR no gukoresha drone mu baturage. Ni mu gihe Washington, Doha, Rwanda n'ibindi biganiro bikomeje, amaso y'abaturage akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'abandi bose muri iyi si bakurikiranye ibi bibazo bakomeje kureba niba aya masezerano azazana amahoro ya nyayo cyangwa se niba azasigara mu nyandiko nk'uko n'andi masezerano menshi yagiye asinywa akabikwa iyo ngiyo ntashyirwe mu bikorwa. Ikigaragara nuko byanze bikunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukurikiranira hafi iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ikizagaragaza ukuri ntabwo ari amagambo ya diplomasi, ahubwo ni bizabera ku butaka bwa Kongo mu byumweru cyangwa se n'amezi ari imbere.